Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sir. Balik. Okey, saya pun tak nak buang masa. Kita just start our class. So, this session kita akan recordkan supaya nanti kalau siapa-siapa yang nak video, you can download the video for the 1 hour lah. So, maksudnya di hujung kelas nanti kalau you berkesempatan, you download lah dia punya video sebelum dia dipadamkan, saya rasa dalam masa 2 minggu. Okey, so we start our class. Okay, so the notes is based on this topic, which is the topic called as deflection check. Okay, deflection check on and cracking check on beam. So kita dah tengok sebelum ini about main reinforcement and shear reinforcement design. So that will be under ultimate limit state check. And then kita datang kepada keadaan ini iaitu deflection check and cracking check. Iaitu ini adalah under serviceability limit state check. So this topic adalah under beam design. Untuk topik slab kita dah habis. Sekarang kita masuk kepada beam. So sebelum ni kita ada buat about shear link. And then kita tengok about how to do the deflection check and also cracking check untuk beam. Okay, so at the end of the lesson, you should be able to understand the definition of cracking check and deflection check of beam. And then macam mana nak tentukan cracking check of the beam. And then bagaimana nak tentukan deflection check on the beam. Okay, so kita tengok dulu bahagian cracking check on beam. So yang ni cracking check ni tak sama dengan slab. Dia ada dia punya prosedur dia. So di mana kita akan check, kita dah buat kita punya nominal cover determination, effective depth, design loads, bending moment and shear force analysis. And then kita pun dah buat main reinforcement design in beam. And we also yesterday did on shear link design. So pada hari ni, 1 jam ni saya akan tengok about deflection check and cracking check. And after that will be followed by detailing. So kita tengok dulu cracking check sebab dia berbeza dengan slab. Okay, so for cracking check, you should refer to clause 8.3.4.2 iaitu pada page 15. Page 15 dalam Eurocode 2 di mana you have the recommended values of crack iaitu W max. So kalau tengok pada table muka surat 16, table 7.2N and table 7.3N muka surat 16, you akan nampak beberapa recommended values of crack. So untuk building, we use that the maximum crack width does not exceed 0.3. So kalau you tengok dalam page 16 dalam Eurocode tu, okay, so ni page 15, page 16, page ni. So tengok page 16 on table 7.3, you have 3 recommended crack width, 0.4, 0.3 and 0.2. So for building application, sebab kita design untuk bangunan, kita punya design crack width adalah 0.3. 0.3. And so bila masa kita nak guna 0.2 ni, 0.2 ni kalau you nak design retaining wall ataupun you nak design water tank, sebab water tank ni dia tak boleh ada crack width yang terlalu lebar. Sebab bila terlalu lebar, air boleh masuk ke dalam konkrit. So that's why dia agak kecil lah dia punya recommended crack width. So untuk building application, we allow it until 0.3. So meaning that kita punya crack yang kita benar tu hanyalah sebesar 0.3. Tak boleh lebih daripada 0.3. So you have to refer to table 7.3N dan juga pada muka surat 15, you should refer to FS. So what is FS? FS adalah steel stress.
Sebab kenapa kena pakai steel stress? Kalau tengok table 7.3n, you ada steel stress. So that equation we use to calculate steel stress. So nanti kita akan tengok kejap lagi. Okay, kita kembali balik pada nota ni. So you must use a crack width to be 0.3 mm. And you should consult table 7.2n. So cracking loads due to loading is minimized by ensuring that maximum spacing between longitudinal reinforcement is not exceeded given by table 7.3n. So maksudnya bila kita allow loading on beam, we allow the concrete to crack, tetapi tidak boleh crack more than 0.3. So macam mana kita tahu dia punya crack doesn't more than 0.3? You will check the steel stress, and then from the steel stress you akan lihat table 7.3n, the recommended maximum longitudinal bar spacing. So ayat kat bawah ni kalau tengok, the spacing does not depends on the steel stress ataupun stress in the reinforcement which is taken at the stress under the action of quasi-permanent actions. Quasi ni maksudnya nearly, berhampiran, nearly permanent loads and depending on the types of structure. So the steel stress can be estimated by the following equations. Yang equation yang nampak ni lah. FYK darab dengan GK plus 0.3 QK and then divided by 1.15 dalam kurungan 1.35 GK plus 1.5 QK and then multiplied by 1 over delta. So untuk diploma level, delta ni kita assume 1 sebab kita tak benarkan any moment distribution. So this equation you boleh found in page 15. Page 15. Kalau you tengok Eurocode, page 15 sinilah. So dalam page 15 ni dia tidak ada faktor 1 over delta. So disebabkan delta tu always 1, so it is okay lah. So you can use this equation. The same also equation that is in the slide. The same equation. Okay, macam mana kita nak gunakan equation ni? Okay, so kalau masih ingat lagi ada satu contoh sebelum ini yang mana kita design reinforcement dan akhirnya kita dapat 4H25. Kalau masih ingat lagi contoh ini, so kalau saya buka sampai nota, contoh daripada ini, saya tengok week 5, dekat bahagian part 1. So kalau masih ingat lagi contoh yang ini, yang saya bagi terakhir sekali, contoh ini. Oh sorry, bukan ini. Di mana nota tu sekejap saya tengok. Saya rasa dekat shear check. Okay, dekat sini ada satu contoh yang terakhir. Yang ni. Ini contoh yang kita buat pada hari semalam. Okay, kalau masih ingat lagi, ini contoh dia. Simply supported rectangular beam. Akhirnya you akan dapat reinforcement which is 4H25. Okay, so daripada spacing ni kita dikenaki menyemak cracking check. So kita pergi balik pada nota yang tadi, yang ni. So this is kita punya calculation. So we have to check our clear bar spacing between bars. So kalau tengok gambar ni, ini adalah dia punya gambar rajah susunan bar. Di mana main bar kita pakai 25. So sini ada 4 batang, 25 mm. And then link diameter is 8 mm kalau saya tak silap. And C nominal adalah 35. So C nominal 35. Diameter of link is 8. Diameter of main bar adalah 25. So kita dikenaki mengira berapakah jarak actual spacing. Ni jarak antara bar ke bar. So jarak daripada ni, from bar to bar. Jarak terluar from one bar to another bar. Jarak terluar from one bar to another bar. So this spacing kita panggil sebagai actual clear bar spacing. So macam mana kita nak kiranya, sudah tentulah you tolakkan lebar beam
our beam width minus C nominal, and then minus link diameter sebelah kiri ni, and then minus diameter link sebelah kanan ni, and then you minus with 4 number of bars, and then you bagikan kepada 3 ruang. Sebab bar ni disusun secara seragam. So kalau tengok calculation ni, so you akan nampak lah, beam width minus 2 times C nominal minus 2 times number of link times link diameter, and then minus 4 number of bar darab diameter bar lah. So meaning that you get the clear bar spacing is 38. Okay. And then you must check with the allowable minimum clear bar spacing, which is the minimum between bar diameter. So 25 adalah bar diameter. And then DG plus K2. So DG adalah 20, aggregate size, plus K2 adalah 5 dalam Eurocode 2, and then 20. So the maximum between it is 25. So since the clear bar spacing 38 is more than 25, then it is okay. Okay, so selepas tu you semak di bawah ni, the maximum clear bar spacing kita akan semak. First of all, what you should do, you have to calculate steel stress. So steel stress ini formula dia. So you substitute the corresponding value, which is FYK is 500. GK daripada soalan tadi adalah 30, kalau masih ingat lah. And then QK daripada soalan tadi juga adalah 20. So when you substitute all of this, you get 222 Newton per millimeter squared. And then you must refer to page 16, table 7.3n. Okay, based on crack width 0.3 mm. So disebabkan dua-dua ni terletak antara 200 and 240. So maksudnya bila dia punya stress 200, maximum clear bar spacing adalah 250. And then bila steel stress 240, the maximum clear bar spacing adalah 200. So kalau dua-dua ni, you kena buat linear interpolation. So if the steel stress is 222 Newton per millimeter squared, the clear bar spacing adalah 225. So since you punya actual clear bar spacing is 38, less than maximum clear bar spacing, then the crack check of the beam is pass. Sebab dia punya actual spacing tu tak melebihi maximum clear bar spacing, which is 225. So kita punya semakan crack di sini adalah lepas. So you nampak dekat sini, semakan untuk crack slab berbeza dengan semakan crack untuk beam. So kena lihat betul-betul. So jangan nanti bila buat crack check untuk beam, you guna pula jawapan daripada slab. Itu tak betul lah. So nak semak cracking of the beam, you must calculate Fs, refer to this table, and perform linear interpolation, get what is the maximum clear bar spacing, and then compare with the actual clear bar spacing. So kalau actual tu less than allowable clear bar spacing, which is in this case is 225, you get the crack check is okay. Okay. So do you have any question about this one? Ada soalan tak? Any questions so far? No, sir. No, Tak ada, sir. sir. Tak ada, sir. Tak ada, sir. Okay. So pastikan you baca nota ini bersama dengan nota semalam. Dia sambungan daripada crack shear link reinforcement, di mana ada satu contoh tu, dia berakhir pada tempat yang di atas tu. Kita dah buat tempat yang di atas tu, check mean bar spacing pada nota yang lepas. Kemudian mesti bila you nak semak crack check, you kena teruskan di situlah. Okay. So that is crack check, habis. Deflection check pula. Deflection check is 100% macam slab. Tak ada beza pun. So kalau you faham about crack deflection check on slab, this is only the same calculation.
So contohnya kalau kita tengok satu contoh, sebelum kita tengok contoh ni, ini adalah L over D basic of the beam and slab. Sama je equation equation 7.16A atau 7.16B lah. Di mana bila kita nak memilih tu, kita memerlukan the value of rho and compare with the rho naught. So if the rho is less than rho naught, then equation yang di atas tu you pakai lah. If let's say otherwise, meaning that rho is more than rho naught, equation yang di bawah itulah yang you pakai. So di dalam equation 7.16B ni, kalau you perasan ada rho prime. Equation yang di atas tak ada rho prime. What is rho prime? Rho prime is the compression reinforcement ratio. So if let's say you punya beam tu adalah doubly reinforcement, you akan ada rho prime. Kalau compression reinforcement is not required, then rho prime adalah 0. Kalau dia adalah doubly, you kena kira rho, iaitu tension reinforcement ratio, and also rho prime, compression reinforcement ratio. So, di dalam beam, you kemungkinan ada rho and rho prime. Tetapi dalam slab, rho prime memang biasanya 0. Dalam beam, berkemungkinan rho prime tak jadi 0. So, be aware about that one. That is the notice from me about the existence of rho prime in RC beam. Okey, kita tengok satu contoh. Okey, yang ni biasalah. Kalau katakan you punya L over D allowable, you must modify L over D basic by 3 factors lah. The factors is if the factor number 1 is for span longer than 7 meter, then MF1 will be 7 over span. So, kalau span kita besar daripada 7, MF1 kita adalah 7 over span. Kalau kurang daripada 7, dia adalah 1. Okay. And then, MF2 is you tengok ayat nombor 4 ni, MF2 adalah yang ni, AS provided over AS required. You have to calculate that one, and you have to compare with the 1.5. So you must find the minimum values between AS provided over AS required dengan 1.5. And then ada satu lagi factor yang saya tertinggal kat situ adalah rupa bentuk section. If the section is rectangular, MF3 adalah 1. But if let's say the section is flange, so flange ni boleh jadi dua lah, sama ada L-shape flange ataupun T-shape flange. So you kena check B effective dengan BW. If that is more than 0.3, kalau saya tak silap, the modification factor 3 adalah 0.8. So ada satu lagi nombor 5 lah, you tambah sendiri lah. So maybe saya boleh tambah sendiri sini, saya tambah sikit lah untuk you. So saya akan insert nota kat sini. Number 5. Okay. For flange section. If kalau kita buat satu ratio ni, saya keluarkan satu equation ni. If the ratio of B effective over BW is more than 0.3, kalau tak silap saya, nanti saya akan cek lagi, then you punya factor is 0.8. So ayat yang ini rasanya tak perlu. Kalau nak ini saya boleh padam ni, ini tak perlu sebab you tak belajar flat slab pun. So ini saya terus bungkus ayat ni, saya tak nak you confuse lah. Sekejap saya akan padam ni. Ini tak payah tahulah. Okay. Dan yang ini pun tak payah nak tahulah. Ini pun tak payah nak tahu. So you cuma ambil tahu yang dua perkara lah.
Itu saja yang kena tahu. Okay, so you ambil nota lah. Ini nombor 2 lah ya, bukan nombor 4 lah ya. You tulis sendiri lah ya. Ini nombor 4 ni jadi 2, yang nombor 5 jadi 3 lah. You tukar-tukar lah nombor dia sendiri. So you lihat saja yang penting saja. Yang lain-lain tu tak pakai sebab you tak design flat slab. You design normal slab saja. Okay. So you change your notes and then you tambahlah perkara tersebut. Okay, inilah 3 faktor yang akan you gunakan dengan L over D basic. Dan L over D basic, kalau darab dengan 3 faktor ni, you akan dapat L over D allowable. And then you must compare dengan L over D actual. Okay, kita lihat satu contoh. Okay, a rectangular continuous beam. So ada perkataan-perkataan penting sini. Ada ayat rectangular and then ada continuous beam. Itu penting dalam kita mendesign ayat-ayat tu. A rectangular continuous beam. Ada 2 ayat situ yang kita perlu perhatikan. Of class FCK adalah 25 and FYK is 500. Is used with span 10 meter. So ada ayat span dia 10 meter. Penting tu. Okay. If the breadth adalah B is 350, check the deflections. Either the acceptability of effective depth. So effective depth you punya D lah. Is 600 mm. Assuming that the tension steel, the required area of steel is 945. And then the provided area dengan menggunakan 2:25 adalah 982. So you dikendaki semak deflection. So bila nak semak deflection, macam biasa, you kena memilih 7.16A or 7.16B. And the selection of the equation is depending on rho and rho prime. So dalam example ni, kita tidak ada compression reinforcement. Maksudnya automatic rho prime adalah 0. Okay. So kalau nak tambah kat situ, boleh tambahlah rho prime adalah 0. And then rho tu adalah tension reinforcement ratio. So you must divide you punya ES provided dengan BD. And then rho naught adalah reference reinforcement ratio. That will be 0.005. So when you compare that, you found rho is less than rho naught. And then equation 7.16A lah yang akan pakai. Okay, sekarang ni you tahu section ni lah continuous beam. Ayat continuous beam penting sebab dia akan effect value of K. So kalau you refer table 7.4N, K will be 1.3 sebab dia adalah continuous. So L over D basic will be 1.3 times 11 plus 1.5 square root FCK rho naught over rho plus 3.2 square root FCK, and then you multiply by rho divided by rho naught divided by rho minus 1, and you have the power of 3 over 2. So equation ni betul dia punya 3 over 2 tu betul location dia. So bila you calculate, you akan dapat 25.09. That is L over D basic. Okay. And then saya dah ubah sikit nota ni, you boleh salin You salin nota ni, you boleh padam. So to calculate you punya L over D allowable, you punya MF1 will be 7 over 10. Kenapa 7 over 10? Sebab you punya span adalah 10 meter. 10 meter maksudnya lebih daripada 7. So that's why MF1 bukan lagi 1, tetapi 7 over span. Your span adalah 7, jadi maksudnya MF1 will be 7 over 10. Okay. So nota you tak ada ni So you tolong padam nota you dan you betulkan nota you MF2 will be the equation like that. So where you substitute FYK, AS required dengan AS provided lah. And then you get the value to be 1.03. So the minimum between 1.03 and 1.5, then that is the value of 1.03. So you punya MF2 adalah 1.03. And the third one is because your section is rectangular,
Nampak ni? Rectangular. Nampak ayat perkataan pertama tu rectangular. So, you punya shape factor adalah rectangular. So, MF3 adalah 1. So, L over the allowable is just you multiply L over the basic dengan 3 faktor tu. So, bila you darabkan, you akan dapat 18.09. So, compare with the L over the actual, spend you 10,000 millimeter, and then you divide it by D. D diberi dalam soalan 600. So, the answer will be 16.7. So, when you compare L over the allowable dengan actual, L over the actual kurang daripada allowable, maksudnya diffraction kita memuaskan ataupun satisfactory. Okay. So, betulkan sikit nota anda lah sebab saya tak nak bagi approach yang tak sama dengan slide. So, padam you punya nota yang asal tu, you gantikan dengan yang inilah. Tapi jawapannya lebih kurang sama. Cuma kalau guna ni, you tak perlu nak menghafal lagi sebab dia memang sama dengan slide. Okay, any question so far for this examples? Ada soalan tak setakat ni? No, sir. Ada, sir. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kalau you tengok sini, carry out a diffraction check for rectangular. So, shape tu penting, rectangular and continuous. Dua perkara tu penting. Rectangular and continuous. Which span 7 meter. Span dia 7 meter. Okay. Assuming the tension steel, the required area adalah 1008. And then you provide dengan 3 batang 25 diameter. Maksudnya AS provided adalah 1470. Is provided at the end of the span. So FCK 25, FRK 500. Beam size 250 kali 400. Dan diberi sini effective depth 355. So maksudnya you buat diffraction check. You memilih equation 7.16A or 7.16B. Di mana you kena kira rho and rho naught. Dalam contoh ini tidak ada compression reinforcement, maksudnya rho prime terus menjadi sifar. So, you boleh letaklah kat mana-mana kat nota you, rho prime will be 0. And then rho, you punya tension reinforcement ratio adalah 1008 divided by BD. And then rho naught is 0.005. So from that condition, you found that inilah kali pertama you pakai equations 7.16b. Sebabnya, you punya rho more than rho naught. So selalu you akan dapat rho kecil kan daripada rho naught. Contoh ini adalah contoh rho more than rho naught. Jadi you memilih equation 7.16b. Lihat dalam equation itu you have K. And because K is continuous and N span, K adalah 1.3. And in this equation, kalau you perasan, dia ada rho prime. So, jangan takut rho prime tu apa? Rho prime is 0. So, gantikan saja 0 dekat situ. And then when you calculate, the value will be 18.73. L over D basic will be 18.73. Okay. So, you gantikan saja. And then, ni nota you pun berubah. So, buang nota you yang lama tu. Gantikan dengan nota ini. So, since you punya span is equal or less than 7, MF1 adalah 1. So, maksudnya dia kena lebih dari 7 tau. Kalau sama 7, tetap 1. So, kalau dapat 7.1, MF1 tu dah jadi 7/7.1. Tapi kalau 7, dia masih lagi 1. MF2, that is the equation. So, you found that there is a 1.46. So, you must compare with 1.5. Therefore, MF2 adalah 1.46. And the shape of the section memang terang-terang diberitahu rectangular. So, meaning that MF3 adalah 1. Okay. So, saya kalau boleh, you jangan ni tolong padam ini. Sekejap, saya nak padam ni. Ni, saya nak padam yang equation ini.
Kenapa tu? Sekejap saya nak salah ni. Saya kena gunakan yang berwarna. Ni, saya padam ini. Yang ni tak nak. Okey. Okey. So, L over the allowable, you darabkan L over the basic dengan 3 faktor tu lah. So, akan dapat 27.34. And L over the actual, you tahu tadi span dia 7 meter kan? So, 7 meter dibagikan dengan D. D dalam soalan dah diberi dah. 355, you nampak ayat yang dia bawah sekali. Effective that adalah 355. So, jawapan akan dapat 19.7. So, since L over the actual less than L over the allowable, again, the deflection check is okay ataupun satisfactory. Okay, so ada soalan tentang ini? Ada soalan? Okay, so kita dah habis lecture kita. Kita dah habis lecture kita untuk hari ini lah. So, saya buat setengah jam pun. Kelas tadi untuk group B tadi pun, saya buat setengah jam saja. Okay. So, we stop here. And then kita akan sambung minggu depan dengan continuous beam. And then tomorrow, please prepare the answer for tutorial 5. Tutorial number 6 tu adalah untuk minggu depan, bukan minggu ni lah. Sebab soalan ni soalan beam. So, minggu ni kita fokus lagi pada two-way slab. Soalan yang melibatkan simply supported two-way slab and also restrain two-way slab. So, saya rasa itu saja setakat ini. Kalau tak ada apa soalan daripada anda. So, ada apa-apa soalan daripada anda? Tak ada, sir. Okay, so saya tinggalkan video ni kepada you. You boleh download kalau you perlu. So, saya stop the recording.